Možemo mogu da ići. Evo, trojica mogu. Samo stanite mirujte, da vidimo u krugu. Trojica. Mogu trojica obuvatiti. Evo Boga. Evo, ali imamo posla, gore je još širak. Nije trojica mogu ovako. Može. Onda, trojica. Gore utjeba ogram. Vidio si što dobro, bravo. Vidiš. Dobro. Nije prošla, ne bi. Bilo je ovo jedino. Jebio mater, ja samo ovdje sakrce onaj... Kad čuva pravi giganta, braćo moja draga. Baš krenu udari ona. Ali gledaj ti sad ovdje ne bre kad klima uređaj, kako ladno ovdje, vidiš ti ovdje. Ali vidiš ti ni trave, nisi uvijek kako bio. Nismo se pozumati su. Nema pije malo pomoć. Nema da je lego. A braćo, vidiš ti ovo Zorane, polazi ti. Tako se spustilo. A ja sam je dolje ora, vidiš Zorane, dolje ovaj komad, evo dolje ovaj možda niže jedno 30 metara. Žile je presjeca. Njize. I to dobro da bila ko ruka kad sam traktorom orao, znaš. Eto, vidiš, molim te kod Boga. Evo vidiš ti dok je sad njezina ta žila ošla dolje 30 metara. Puno ove žile koliko da bila. I ona sad uje išla kroz zemlju, jebi, ona, Ima poče 50 30 metara metara. još. Ima 100%. Ali ima, kažem ti, jedno 150 godina ima sigurno. Vidiš koliko ona zdrava, još će ona živjeti. Ima 150 godina. Ovdje kaže moj pokojni stari da je kad je bio dijete, da ne nožio zar vatre. Da. I ostalo Neki žilje. Nikola Filipović naišao, veli, ne vjeru ti jebem ko štu, veliš, a on možda bio pod preže vode kao i Nikola, veš. I veli jebe, naišao Nikola Filipović i pogasi to odmah. Ali je to bortala, znaš, upatio je, ali jebi ona to, višla. Zdravo i jebi. To ima preko 150 godina. Viš da nije trula jebio, šnići da nema pičku. A vidiš, ali znaš kako po čemu cijenim? Možda je zer, možda u sredini, ali ona ima dosta Ovdje je Laza toga, bila vidiš ti kad ona ovo mora ljuljačka, raniti. Zorane. Sjećaš se? Da, ljuljačka. Ovdje je bilo na ovoj grani, vidiš. I ovdje smo se mi znali zaljuljavati, pa odemo pod grani, a mi, drago nama, kad ljulje ljulja, ovdje da bude tamo. Može sve ovo naraditi. Što više onda uletimo u grane gore, znaš, nogama gore. Bilo urezano. Ovdje smo mi gegali se nekada, ja kao dijete ponovi, moji gegali se, evo, bilo urezano, evo zraslo. A evo ovdje na ovome ogra. I to je dobro bilo urezano. Zatvorila. Zatvorila, jo. Evo ti, evo majku, vidiš ti. Vidiš ti šta ona samo ima raniti. A svake sam godine krkio ove ogranke, tu uvijek bude po kola ogranka, na njoj se je primeti da spalo nešto. Da, spadne Spadne uvijek jebi. Suvi. Suvi neki jebi. Ajmo ljudi, oladi se janjetna. Ajmo. Ajmo, sada. Čak jedna točka. Ima kao ruka, ne kako valjda se ovdje na... Nije da ovo nije ostalo ovako da nije ostalo. Nije, naravno. Nije nešto do ove strane okrenuta.